Alhamdulillah senina muria si kelengi Tuhan. Jumpa ka kita ibas kebaktin PA Murianta ibas Pak Saenda. Mari ras kita benakan kebaktin PA Anta Enda. Aluras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 386 ayat si pemenang. Mari ras kita sada ibas pertoton, ope lengah si bagikan kata di bata, ras kita ertoto. Gosikap kami krina anak-anak ndu o Tuhan, guna dengkahkan kerna katandu. Katandu tetap si erdahin dengan erkuasa guna ngajari kami. Gelaban si pei igeluhkan kami katandu wari lepas wari. Pemetah si serta kam kampuna. Kam dage si mereken caman kemahandu tupung kemahandu nuriken katandu. Gelara pendahin gegeh kuasa kesandu si badia. Nande tengah-tengah gerejandu. Banci pe terdilo guna ngantu sisa. Dengan katandu eime mabai ia geluh ibas kebenarandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Sebab reh kami mindoman bandu, alu ukur meteruk, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina-senina muria si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Jeremia, bindu waluh ayat 4, seh kubas ayat 10. Yogeken kami isina nina bagena. Isuruh Tuhan aku melaskan kata enda kempak bangsana. Adi buling sekala jelma, lanaikin ia keke mulihi. Adi sekala jelma papa, lanaikin ia mulihkan. Dage engkai maka bangsangku, kenca ia erkusur nadingken aku, lanai mulihkan. Leket ukurndu kempak gana-ganadu, emakala atendu mulihkan man bangku. Megermet ku begiken, tapi lakam ngerana karena si bujur. Sekala pekam langit erkadiola karena kejahatan du. Ise pekam lalit nungkun, kesalahan kaikin si enggo kubahan. Sekala-sekala dalani dalamna desken kuda kiam ku peperangan. Peri odan pe ia tehna katawari paksana mulih. Nrapati ras kali penes. Teksa katawari pak sana miser. Tapi kam obang sangku la ia tehndu undang-undang Tuhan. Uga banci maka nindu kam pentar. Dengan ia tehndu undang-undangku. Nehenlah undang-undang enggo iganti kalak si beluh nuratken undang-undang. Kalak pentar silit ibas kam enggo juru. Sengget dengan kena siling. Enggo itulah nakatangku kepentaran si kugakin kepentaran na si genduari dage ku bereken ma daharana man kalak si barureh perkiteken krina kalak subuh ibas si kitikna nari terus si kumbelinna krina encari arah dalan sila bujur sabab subuh imam-imam bagepe nabi-nabi krina nipu pangsae. Sejendama sehna kata dibata si ioge kita bas paksa enda. Senina-senina moria si ikalengi Tuhan ibas
minggu enda isikapkan gereja anta tema emekapkan tetaplah ibas dalam Tuhan. Terpalaskan kata di batas yogi kita nai irakut temanta tetaplah ibas dalam Tuhan. Alu tujun meteh maka nulak di bata benenari. Makasih perduakan makaikan undang-undang Tuhan jadi pematang kegeluhanna. Seni naras turang si ikelengi Tuhan. Kalak sila ia tehna ikelengi. Tentuna labeluh ngatakan bujur. Kalak sila bo pernah ngenanami kuasa Tuhan si luar biasa la arsi mulih. Kugapa pe labo itehna makana kekelengan Tuhan sekal belina dengan simpan. Adina siukuri kugakin maka kita banci tetap geluh ibas dalam Tuhan. Tentu adina geluh kita ibas dalam Tuhan, kata di bata ema si mempengaruhi geluh kita. Kata di bata ema si negu-negu kita. Sebab isi si lahar dalam ibas dalam Tuhan, baci beneng, baci papa. Nilah ibas dalam kebenaran nari. Latahna ngatakan bujur man di bata. La iidahna kuga belinna kekelengan singgo ibrekan di bata man bata. Ipucina Tuhan adi runtung akapna ibrekan Tuhan man bana pasu-pasu. Entah pe melala ia lo kena pasu-pasu. Runtung akapna bana. Tapi di kune la jadi bagi ukurna nilah ka ia kubas dalan si deban si banci rebahanca ia runtung. Makana ingat kami sekali paksa kami banci ngelai ibasada bajem adi genduari bajem gelarna bakal jemaat ibas daerah pelayanan kami. Lid sekala bapa nina bagenda aku pandita nina mulihkan kate ku GBKP nina. Engkai maka mulihkan atendu ku GBKP. Aku pitu gereja pas ku tenda pitu nang ku siar-siar nina. Engkai maka pitu na kal siar-siar ndulina. Laku kak marina cocok GBKP na melalakal peraturan na, lalak mindu persembahan, lalak sen, ya ku tadingkan ni. Pindah kaku ku gereja sadasa di kajah marenda pembagian-pembagian penampat ni. Bagaimana hina ngadi-ngadi pitu kali tukar-tukar gereja. Maka dungna mulihkan kaya atenaku GBKP, pergitikan kai sebab nina ya, laneka kok cocok kalakah dai GBKP ndang si kata tuhuna jenda derek ka pedalan nada jahla derek naka eda kamuntung nang eda ramina. Iya petehna dalam mulih. Itehna makana eda si payo bagi. Entah lagi yang minakap na payo banda neka kak nali runtung jo ijaka maka banci ya ingan na cendong ya ingan na aman kujeka iya. Makana dungna keputusan gereja iya, ena cidah kendulah ketutusan dulu lebih 2 tahun. Maka banci kamerlajar, maka ia loken lang, kang karilalap dah Hindu, pindah-pindah. Bagi kami tupung si isenakan pertuadiakan, rikut kateras kami tupung si ije. Maka nina, iya di bagian ng peraturan na, iya cubakan, belum ngaku, pangaku nina. Maka itutusina ka, dungna, iya laku tersahasa genduari, apakah jedeng ngayon tala, tapi tupung si ipatuhinaka peraturan sindai ngit kaya relajar mulihkan ku gereja anta GBKP. Sebab nina ibas gereja yang ilestarikan budaya janah sistem nampati pe dia punya na mantap sebab na pas bagi budaya anta kalak karo budaya ngeripe nina tu fungsi. Jadi adi sina ni jenda bagi kami pe kita tetap erdalan ibas dalam Tuhan. Ading siya tahlepa, ulanay si pegel-gel lagu lang kata, iba si lepa Tapi mulihlah kita kubas dalan si benar. Jana ulang kala siya kap krina dali, kita nansa si benar na. Maka selaku moria, day isingat kan ibas pengogenta enda, adili sekala jelma guling, itah na keke mulihi. Adili sekala papa, itah na dalan mulihkan. Kuganga dagi kita. Adi mo pernah kita ndabu kubas dosa, silanggar kata di bata, maarus na mulih min kita kubas dalan si benar.
Ading gusit teh lepak silap ya, tali kape ni ngatakan sa silap sengaja teh nang silap tapi isengaja kena. Pe harus mulih kubas dalan si benar. Sebab kai maka adilah kita mulih kubas dalan si benare benenari ngenca kita. Sebab si teh benar lah si dalankan kebenaran. Si teh bujur lah si dalankan kebujuran. Si teh adil lah si dalankan keadilan. Si teh lepak tapi tetap dengar gerak siakap gelut ibas si lepak endam si ipersingeti Jeremia arah kata di bataman krina perpulungan gelah ulamin rekitekan leket ukur naman gana-gana nai ngom teh na lepak labanci isembah gana-gana tapi tetap dengar isembahna sebab kai gana-gana pe banci akapna mereka ulih bagi si isura kena sebabna tupung si ia kena ka di bata nampati ia la isampati di bata maka isi kasih banci nampati ia kujekan nuhib ukurna. Senina Moria, ading gusir tersalah, rekadiola lah kita. Ading rekadiola jerau lah ka pengakun ngeca. Ading nasi katakan lepa aku ninta tapi si usur-usur dengan kange berarti lah kita dalam ibas dalam di bata. Sekala kita indah, adilah kita jerah, desken kuda kiam ku peperangan, latar na tumburan, ise petumburina. Siapa yang kap nang gerak, siapa yang kap na cocok, kujaya kiam. Adi pri ondan pe teh na katawari muli, nderapati reskaling penes pe teh na katawari miser. Kita pe bagai harus ngesit katawari kita miser arah dalam sila benar. Katawari kita harus ngeluh miser arah si gelap nari bengket kubas terang. Perbankai kata di bata aima si negu-negu kita. Kata di bata aima si rebahanca kita jadi kalak penta. Maka kerina senina Moria ijapa pe kita ringan bas paksa enda. Ulamin kita sempat kena siling si jahat. Ulamin sempat ningkala lit babayna kita kubas dalan si lepak umpamana. Ia banci me lepak pelabo dalih. Kelakoy pe bageng kerina. Biasa nge lulit nari jelma si bujur. Kampo bujur-bujur mana ngencejay manay pagi kamar teman nina. Labo dalih laper teman labo dalih tapi tetap gelu ibas kebujuran. Tapi di banci minder teman ka bujur ka ma bagi. Tapi dili kala negu-negu kita kubas dalam si papa. Si negu-negu kita gelandalankan ketu kinilah tuhu-tuhun. Ulah kita gitu. Kita harus lihat prinsip ka. Sebab memang adi hukum bas duni enda adina jelas kesalahan si ilakokan kita melanggar peraturan lika faktana disertai barang bukti hukumannya jelas. Minter ngamislit hukumannya. Tapi mas dalankan kata di bata dilasi dalankan umpamana mau lakakkan baging ketok lacina hukumannya maka lali kalak biar lah bicara je kita nangko umpamana entah merso entah na si langgar pedah di bata si 10 salah sada umpamana mis kita kena hukum wakak mis kita tobat tapi lah minter lah langsung maka na lali kalak biar lang adina umpamana mis jaidat hukuman na, ya kok kak bujur kita kerina, gereja pengo seterem na kalak sikut kebaktin, bagaimana? Tapi di batala atina kita main pak saya, tapi ersuruh minukurta. Sebab bo ibreken na perukuran magbanta gelas itu apai dalam si benar, apai dalam si salah, ading go sito salah, ulah kita ngit dalam ibas dalam si lepa Sebab kai undang-undang Tuhanai mau pematang kegeluhan. Undang-undang Tuhanai mau benteng pertahanan geluhta. Semaka nabanci beluh kita nentukan pilihan kegeluhan. Sebab kai peningan pilihan te kita nentukan sa. Jana kai pe pilihan ta kerina si pertanggung jawabkan. Makana senina Moria sini kelengi Tuhan. Tetaplah kita dalam ibas dalam Tuhan. Amin pe situasi pandemi Covid enda ya tuhu-tuhu jadi tantangan simbelin adi kena kita pinakit umpamana ekonomi ta terganggu buekel persoalan ta usaha talane irdalan melala tantangan tapi ulah sempat likala ngatakan sa ali za guru belin eta si cuaken jika ribanci banda salih rezeki indu sikap banda ekonomi indu nina ulah kali si cuba-cubakan sebab engkai bagi iblis tidak ada siang makan siang gratis. Kerina ngayon dalit tumbal. Sebab na adi rezeki pereh na basetan nari,
perulihan na pe bagi kam. Makana bicara di bata mereka kenca, ya, adi di bata sinikap kenca, siti pe bias, melalapi kurang, adi labas di bata. Jadi kuga dage pilihan geluh ta genduari. Min harapan ta iba silit genduari enda, kita tetap ngatakan bujur man di bata. Sebab lena terantusi kita mungkin sengaya genduari, kai rencana Tuhan bas masa pandemi enda. Tapi si pasti rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ulah sempat kita nila ibas dalam Tuhan. Sebab banci jadi lepak kita ibabai teman ta, mungkin ukur tapi mabai kita. Bagi pe kuasa kegelapan, tapi mon minta kuasa kegelapan kita pe merhat kamu bagai ulamin kita nuhit ukur ta kempak kuasa kegelapan. Tapi min kita tetap berdalan ibas dalan ras ketetapan Tuhan. Bagi bangsa pilihan Tuhan, tupung itaban ku tanah Babel pe nina Tuhan. Arto kan guna negeri dahiken dahindu adina aman sejahtera negara kampe ikut aman ras sejahtera. Maka kita pe bagai lain ta genduari notoken pemerintahan nenda gelah tetap biar dalam bas dalam Tuhan. Bagai pe bantuan-bantuan singgo isekap ke negara man kala si musil, kala si perlu penampak bas dalam na bas ingan na tetap banci distribusikan. Totonta. Bagai pe kita krina terdilo kita tetap setia jadi warga gereja, warga jemaat. Bagai pe jadi anggota masyarakat, warga negara. Si tuhur kemalangan man Tuhan gelahna geluh tape tetap ibabai Tuhan kubas dalan si pintar. Jadi ulah bagi sanggar uru tapi tetaplah kita pagu, ulah monce-oce tapi min kita tetap geluh ibas dalan kebenaran singgo itetapkan Tuhan si harus dipatuhi. Sebab labo kita banci te ngencaman di bata adilah patuh, tapi di te mintaman di bata harus kangen da kita patuh kerinana. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, ketuahan kita ibas magaikan kata di bata, kelah kata di bata enda, tetap pelimbarui kegeluhan kita. Senina moria sini kelagi Tuhan, mari ras-ras kita neken persembahan ta, rende kita bas kitab Dendenta nomor 272 ayat si pemenang. Mari ras kita sada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, sebab kesempatan kami gunanehkan persembahan pengatakan bujur kami. Kamsi masu-masu kerina kegeluhan kami ras pendahin kami. Jana Tuhan si memelihara rasin cukupkan keperluan geluh kami. Ibas tandu kami menjuah-juah. Pasu-pasundu kami rasa isi jauh kami. Gelah kerina kami tetap geluh ibas dalam Tuhan. Kebenaran Tuhan tetap idarami kami ras igeluhkan kami. Gelah alu bagai bapa la kami bene, la kami papa, la kami nila ibas dalan sigo itetapkan. O Tuhan retoto pe kami gelah kami si masu-masu kerina serayandu. Bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami. Gelah kerina tetap geluh ibas dalan Tuhan. Dingin pe katandu tetap mempersingeti ia. Tupung erban keputusan-keputusan guna kegeluhan pribadina. Bagai pe guna kegeluhan keluargana. Rikut pe bangsa ras negara kami. O Bapa si mada kuasa. Mankrina moria sirulang tahun tambahkan du kedian ukurna. Bagai pe moria sir teda ate guna natang tua te kami Tuhan sinikap kencang. Bagai pe jabu-jabu si ertedah ate guna anak-anak singgo dewasa ban si erjabu
O Tuhan te kami ibas penampat ndu, banci pe anak-anak kami isikapkan kami si mahulina guna ia. Dengan pe o Tuhan retoto kami, nandangi orang tua kami saitun, si meganjang umur ibreindu man bana, tetaplah pusuhnar kemalangan man bandu. Jabu-jabu moria si dengape, tetap si keleng-kelengan sia jara-jaran dengan sia lama-laman salah. Pengurus moria pusat, moria klasis, ras moria runggut, seh ku moria sektor pe, tetap ngasuk darami ras dalankan surah-surah Tuhan. O Bapa si mada kuasa, retoto kami man bandu pe, kelah kam tetap si mimpin bangsa Indonesia, kubas perdalanan si mahuli, dengan payo yakap kam, gelah pemimpin-pemimpin bangsa ras negara kami, ngasuk ngaturkan kini ulin perdalanan negara Indonesia. Bagepe Bapa toto kami, karena anak-anak ndu si perhadapkan kubas bencana alam, Tuhan si mereka serpang pula, si mereka gegah, dengan pe mereka rezeki man bana. O Tuhan tertoto kami man bandu pe, karena senina kami moria nande alan berusi nuraya. Sini dibas proses pemulihan kesehatan, kam si masu-masu ia, rikut ras kerina anak-anak ndu si sakit ijapa peringan, subuh i rumah bage pe i rumah sakit, ijapa pe ia ringan Tuhan, kam si masu-masu sa, sebab te kami kerina anak-anak ndu, ngarapkan penampat ndu, ngarapkan kuasa ndu, gelah menjuah-juah daging kulana. Endama Tuhan pertoton kami, pasu-pasundu kerina anak-anak kami ijapa peringan, gelah na pusuhna pe tetap darami surah-surah Tuhan, janah tetap ia dalam ibas dalam Tuhan, gelah ulaya bene, undang-undang Tuhan, eima jadi gelemen geluhna, seh makana kemalaman ate tetap jadi si kerajaan. Ringan pe Tuhan retoto kami, nandangi anak-anak kami silengar dahin pe, Tuhan sinampatisa, maka anak-anak kami penggit nambahi pemetehna, gelah na arah pemasu-masun Tuhan pe, bancika ia datkan pedahin. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta daya ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagini surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari senda enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Selina-selina moria sini kelengi Tuhan, kebaktian PA Morian tangguh kadung bas Pak Saenda, jumpakah kita ibas kebaktian PA Morian minggu silam. Salam sehat, salam tedah ate, salam semangat, membanta gerina. Juah.